sonqoywan napaycuykichis turay ñañaykichis panaykichis Jessica Aedo kutiramuniña periodicokunaj umalliq willakuyninkuta ñawinchananchispaj. Kunan jueves iskay chunka qanchisniyuq p'unchay enero killapi kay willakuykunata aparamuyku. El peruano Willakamun, Lima llaqtata, Callao llaqtatawan estado de emergencia nisqapi churarunku. Chaynata ministrukuna huñunakuyninkupi kamachinakunku. Suwa runakunaman, wañuchiq runakunaman ima churapakunankupaq. La República apamun. Repsol llullakuwan, nispa Yacomo Pisani rimarin, payqa buque nisqata umallin. Chunka pesqayuq p'unchay enero killapi, petróleo hich'akusqan p'unchay, hatun qochapi unukuna manas sinchitachu kuyurinman karan. El comercio Willakamun, Wajmanta petróleo hich'akusqanmantas, Repsol mana Willakamunchu. Lunes iskay chunka tawayuq p'unchayraqsi, tutaña kaqtin, hatun qocho ukhupi pusaq barrilkunamanta petróleo nisqata usuchisqaku. Correo apamun, Castilluta imaymanatan nishanku. Cancillería nin, manapunis Bolivia hatun qochaman chayanampaj ñanta kicharikunmanchu. Puerto de Hilo nisqaman haykunampaj kamachinakuy kanñas, ichaqa hatun qocha suyunchis allpallampin kanan. El diario del Cusco apamun. Cosco hampina wasinkunapi COVID-19 onqoyniyuq wawakunata manas hampita atikunchu. Wawakuna sinchita onqoqtinku Lima manraqsi astananku. Ministerio de Salud yanapakuynintapas umalliqkuna ñas mañarikunkuña. Perú 21 apamun. Freddy Mamani, Bolivia suyuq congresumanta kamachiknin Pedro Castillo rimayninta napaykun. Bolivia suyupaj hatun qochaman ñanta kicharinampaj llaqtata tapurisaq nisqanmanta añaychakunñas. Hinallataq ojo apamun. Toque de queda kamachikuy manañas kanqañachu. Gobierno kamachimun kunan p'unchaymantapacha tutapi illaripipas runakuna purikuyta atillanankupaq mana hark'asqa kanankupaq. Kunanqa qarak'unpu hayt'aymanta willakuykunata yachasun. Depor, yanapakusaykin. Perú suyunchispaq puqllaqkuna Barranquilla llaqtaman chayankuña. Colombia suyuwan puqllanankupaq. Kunansi eliminatorias llallinakuy qallarinqa. Libero apamun. Ripuykuña. Perú suyunchismanta qarak'unpu hayt'aqkuna Barranquilla llaqtaman chayarunkuña. Qatar 2022 hatun llallinakuyman chayanankupaq allin kallpachasqas Colombia suyuman churapakunqaku. Kaykamalla willakuykuna aypawanchis turay ñañay noqaqa ripushaniña. Paqariña tupaykusunchis aswan willakuykunawan.